Ibu, kelasnya 5. Back to the game, first quarter, big match versus Bandung. Ada basket, 2 point, Yote Prayoga. Blocking foul, 2 point shot, Gandhi dan Pasar.
untuk keunggulan tim Denpasar. 2 point and 1. Substitution. Skor masih unggul sementara tim Denpasar 13-6. Substitution.
Team foul, 2-point shot, team foul. Banjir Prom Bali tahun 15 tahun 2022 disponsori oleh Bank BPD Bali.
Sakti Prayoga.
Gandhi, 1 point. Badu. Euro Wijaya.
steals the point. Baru. Substitution.